tawami tatapang ka sukalilintad sarong balada nami kadena namili mo kaming ka ku kapapagin tawami tatapang ka sukalilintad sarong balada nami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uts bil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul muslimun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga datu, mga bayi, sisa limbutawan ko kabaya Allah berlagi dan semua kadar bahasa kita yang tadi dimudikan na gusto di mamamakina sa game kaya mamaturuganyan na gusto diimbentay sa game kaya sanil sibin sa game kaya bisa sanil na pada mga jutan penelamatan dan game kaya pagalitan manija sa game kaya istisyo sa game kaya sanil sibin yung kaya mga bubenyan dan kaya dami yung kaya panagunta Manila pagpasiran sa yung kaya pagtao na makabugay siran aguna ang beta-beta pemangnitan si Allah boleh dapat mani wala yung butuan din kahit pembagaian kira may ilaitan mo din kaya panamunta maniran sa din kaya kapapakada ulada sa din kaya agama sa kanan na isa na niya sa buwa ka na din kaya magariari nagugubaya na din kasi dami kamata na umada pada iya ni istorya na seminar na diusapan naging kaya mga madrasa na mananapunta man si Ranon o kapupiranon na pemangin tanu si kuala abugan tanumang kuala sa katarang amik panisir kaitan mi panapunta man tanu sulang kau yung tanu si Allah subhanahu wa ta'ala penadamatan tanu suwallah ka niya kakaling matanu si apan tabu sagin ka iya kapaganakan kuwakama dia akan kelipatan saging kaya katataruan saging yang munisipaliti Balui at taman sa may tuwako na penabamarani aging kaya kapupagana dan kami saging kaya agama kakalalang kata dia mga guruan saging kaya Balui datara dia putra guruan na si Adin Sabtul Alawi inakumado pernah kamudan na isa kuwa miya bubisyan awat tayo sa kaya Balui miya tiya di medika pagkanad sa kaya Mahadranaw iman ko na Abdul Aziz sa kami mga murid dyan amin mauna ayaw ko mga Arab matatagul kami na si Ustad Abdul Mahmud
Ustaz Abdul Rahman. Benda pamakapagkaya ko mga buruan na kaya mana ini na tiada dalilan. Oh, penginakan si kuala yang kaya yang guru-guru akan segian kaya beri. Na dikiran bera-beraan wallah agian kutu apiasat taga. Quran na khusus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dikiran dinunganan ku Allah subhanahu wa ta'ala kaya dunia ayam mana nasi kuadungan amawi dia akan dipamimikiran lagi yang kaya dia genatakan saking kaya munisipalitia Balui nana ayah kata oya kanun nana diduka bingay dia genatakan si ina benda 1977 awai dia waktu di Mangdo saking kanan Abari Sarif sa Payawan lihat transpirau saking kaya munisipalitia Hubung 1978 nakataw ya kanun na nahidup kabigay. Na panggito na kanun mo po ginawa kung nalagi doon dia ka nagterimaan ko ba pumiya katoa. Uy, kagi kataw-taw. Nakabigay sulanguan taman. Adi itajing ginabakan. Na apya minsan sa kaya kurangan ta sa kailay. Na bumalumi parang pasoka pamamakinagay. Nakiadaan sa bagal sulawas na miyay laita kubalatay niya manong din upamana niya mangipas ida pa din na ayaw anay ni na miya nga bubaruba so kita tadi kubalitan karena ubag-buni ang mga punta na tanuain na mga pili ating dibungiro na mga paras tanong na mamumurintan. Dapat na mga digitanuain na di ka bibintang na sumangabok na mapya kadulunaw niya. Na iman to na higila kita din magalong na miyang mangila sa kada na malata. Gini nakapamakatadong aging kay Alanday. So mga kuban sa rin kaya buntal na apiariya sa kanwa mga bahi. Nadamo na importida bedak. O ay nananay gigising-gisyo ron dahil. Nabila na pagkaladoy aba niyan din nakapasidalong. Makapiraw na may sisinga at taray. Tuwa. Nah, sama na eh. Biyak pangakatalong na ginawa tanong uman isa na biyak gedaian sa ginawa niya. Asubod sukaw yaguyag sa diyo kaya dunia na anak una niya na adun na kapusan niya. Ayaman taan mga bubay kulay sa kanwa na tumatandang ang panginailan na upamamakilagan sa iyo kay. At taman apilautan agyan kaya estisyon tanong na uman isar kita na ayadun apun tarian yan ayadun ang mapipikirian susuramigan o bila-bila yan na kagian genatan yan su dunia yan ku dunia na di kado-kado uba ayak kaderangan yan ku isa bekat tunduk ingat aginan suara mana maure na kadang bekan tanu si itan makariwaras si itan makapegini si sadiang kanan atina duwang asurga yan ino kakiyo si kami sa tani gitu yung iya bubayarannya sudah biar kau lutero na biar kaya nung sa kandro. Tiga karena insya Allah nak usil sampaikan waduman Arabia
na ayak mo tanong na suka pia surga. Kaaya kataw yak nun na iman tuna ada penakatawan tanu. Aku sayan kuagama adaw na masra-sra kanginay niya umadi isa. Kaya na kada karana naging kutua kabasa kuwa biya na dapat tawa isa dari. Aya pernah ke kanidin na aido biya pas semu sa wasiat tadi. Matane rela ya puniyo. Sa kami na din sur din norte pagkinugunya. Isa mga nandaw sa kapagkupas semua tawaya sa diyang kaya wasiat. Na tama ni mantu nada akyap perempas o lakadan o pawiyabiyad o umanisa. Ayaman nakapagagadaw umanisar kitanu sa di kausog sa diyang kaya wasiat na madaatan tu akapagkalin o betadyan o kabubaloy niyan at ipagkisa umapuriban at itugalin si kumapya at kawyabir. Gina. Umanisa na panggiga niya sa naman niya. Kagiso kadanan tanwa Rabbul Alamin. Wala mapiyakap ko sa butilyo rumah na ba ura pindigat yun. Kaya matang nalit ako ni mapabubati ako karma sa Quran sa kabugay na tanong siya. Sisa ko pabubatan sa kabati sa Quran. Nakataw na kan makasisige subata. Dapat iyo. So Allah subhanahu wa ta'ala na inadun tanunian ang mga manusia kaayak kabayar itan o Allah na apya mindudutan o kadlan tanwa Rabbul Alamin na pada tanong makasurin ko surga. Akan naman uga kabay wala ay nadung kanya na bakabul din marandang sa gil kaya nakaka. Ini naman naging natin ko. Gini pasudan. Yan kaya ako mabusyatan ko kapya o surga na naino akong paditong tanuruan ko rin isurga. Di ba ba na ipiya ka din tanong na kapya surga ini? Idapati na sa katamang na nakagita niya ka surga na. Idapati o. So Allah subhanahu wa ta'ala na tunganay ratitano ang madai dugaw na humadai mo. Nagumaday siya. Udah mana siapa kita nuan, nak bagaimana kamu radaan? Udah mana gugu kita nuan, nak ibet kaku bagaimana? Abatan di maka ibarat sadar di mga binatang ameti pun nasihat punya asing tak sepi, tapi si manusia. Nah udah di murah kita nuan, mamakakan mamakai numatan pag pakai mana di dunia orang luar masak tentang masa o kawiyang yutan na ano ka pusing ano mali ka pakakan kami na magitur pamudan udah di murkitan ko Allah dapat na sabab ko gagaw na bulim o Allah na inadunyan sa iyong kaya kita bina Quran Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Katiruan Allah. Ina mana dia? Pagura-dura dekaluarti Allah kum maaf na gurida. Jadi saudara dipesap kenal perkali pakatan na bahasa ini. Dapat ini. Pagura-dura diniwati Allah sorela. Aginan dan sumaaf. Nabusus surga. Kau biar kau ini surga. Ayam mana na pagura-dura diniwati Allah sorela. Nabusus surga. Kau itu dia kapanan, itu tidak bidanan, ide daraanan. Sayang kaya mga tawa kada delman saya mana na para kaya nabukarap si Allah
subhanahu wa ta'ala. Usay dan inutan mo ipakapugan berdua kasagin kaya ina. Nah tadi katawan wallah inaden kanumian ang mga manusia asii makambukan apaka asan agil kaya basa ang manusia agil kanan kalima manusian. Ada pemakai dengan dia kayak mga ulama kan jadi kayak ini sifat dia yang kaya manusia. Nah si iya nan makasih sading genata akalima. Si sadyang kanan anisian ayam mana na pagkalipat. Na mga manusia tanu arsi pun ko kalima anisian biya beri tanu ang manusia ada dayon pagkalipat apag isaumak sadyang tutuar riba ayam mana na mga dadangan wala subhanahu wa ta'ala. Sunabi tanu Adam ko kata yan si sa surga. Sabab ko kaya subukannya, kaya supakanyan kung mga lalangan. Wallah subhanahu wa ta'ala na miya akar siran si ko surga ang sulung lupayan ahawa na pitirukiran wallah tanang anu ko dunia na bukan upang ni sarila o na niyo sabab ko kaya subukanyo o ibutan ko Allah ang mga kamanayan, mga datanganyan na taman ko tenden umasa kau yang hidup si ko surga ke dunia na aden apa perakan nerakan. Ayah bisa ya kia pakata pada Nabi tanu Adam ko kagaganaten si sa surga si sagin kaya dunia na kagi pakapetu betan kagi sekalian na miya kasuh miya ka supa si mga dadangan adika bela ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitan mo man. Kanitan mo di pakan bibig. Sakitan mo mo nga daday tanu apa kisah umak sakin kaya ibada. Itu pati. Nga tayo nababu rin bersupang ina-ina na miya kasinggot na sa dusa. Dahulu kita di kamar sesuatu kau pedekah. Dia makai gugur kesamatan ni kau kan menwala anak busuk ah. Kakak dengan jaga di sana sisi dah kena. Dia mui kan. Dia kan kau. Ayah perlu peminat dia tadi yang kaya tidak. Dah bawa dia tak pakai tu narkitan wagi yang kaya tidak ian nah. Goto akak baca wapian dia belum tahu karena nak kata gue nak menjadi direktur. Banyak biasa makapi apa dah kau nak dimana mutu di kedai luar negeri direktur ya. Tidak dia tuh memakai itu kan ada apa kau sekarang juga dimana mutu dan juga mana aku tahu dapat ini. Ati dibu kita pia tagin kaya dilaka na mini sau makakadeng niya landeng kadeng sagin kaya mana na mga dadangan ko agumatan mo agama Islam dapat inutan mo yung mana ini na pugunan adi nakapamangisa nila maapsi ko Allah kaya mana ini na ubatan mo mabeloy ang mga tawa mga lay paratiya ayam mada nana niya kaswatan ko kapanang gila sama kapanang gila so kapang nilay na buso tatilo na buso ikutansi ko mga pinapagawa na penutunutan mga surga na nadatano ay paguna kapagaraman taro pamakasida at ibakan lolo kasida dia katawan nakakatulong kasuaga mo na dia pasago kadi pakatras di pakabandi ay dumiyan nga nalang wala sila kagawa mapiyas isaranaw ka piyamangan nila sukatulong nandiyak da katawa sila niyamakan tama sa kadulog piraratoir niyamagti inuto nakadigi naman ito apiyang tasira na may kaya na mga katulong ay sinudulog dapat yun na ayam mana ini ada antara saya maaf pemilih syariah si Allah subhanahu wa ta'ala nasukapan ni syariah ayo natro kau buput ni semua sana tak macam kita sudah tidak ke surga untuk juga piau surga ni yang membulikan
Kaya man ini na takay na bubisa maawat na tao. Tidak berarti. Pagana ni arila nandulo na ni Rasul Allah. Aya patut tertitan nada yung akapagkukas udila sa kapagpumangling kasama na relasi wala ada yung tanong pagkaingat. Aya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuwanakan. Jadi kaya kanilimu panginimu wala kasabutan ako niyo. Di na ma'aksa alaikumul khata. Walakin aksa alaikumul la'ad. Karena atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubakor kanu kuwanan suay manini nakalipat. Isaw na nakalipat. Ubi na aya ikuwan na kanarakano na irkut lagi imbuan. Mga di ka tau ya din kaya kasulu yan nanda ni sapar. Pero yan gano'n sa na ulama. Bulim niya ka sa nakakaliman ni Diyo na. Dapat at siya buti ka na magano sa ulama. Adala nga gano'n kau naging kaya ka pa maganda na ini sa parangan wagama. Sama itu nakataon dengan bukit na mata na dibubuan na ginawang akit tidak yata seorang ka saya mana ini nakapamaganda. Dapat itu. Bangga dikatawi yakin kaya kasih. Ayam mana ini na ini saparanan lalanganan na agama Islam. Na ino kasi siga si pagaringka pagi yang anak ka pagiwatan ka. Dapat itu. Al-hasbu yaqulul hasanati kama yaqulun naril khatam. Suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam so apa kasih na ketutungan so aman o urip penuh Allah sadagi duka pekena o apoy kumaka di tabu. Ayaw wida kalsina naman hindi na po mangnikas arena si Allah. Kaya mana ini na ukid na nan kakiswala naman napi maginawa madainin mo dapat aya pato tarakitan piray miya lepas tano miya lipot tano ang mga waktu aya mana na mga simbesi wala kundulunan tano aya mana ini na miya papas ko mga ginawa tano kapimbo ba tano ada tanurun tano napatot ang mga pamanginitan sa rila maaksi wala mga manusia tanong di pumakataw ko dapat iyo mga manusia tanong mga lulubay iparatiya mga manusia tanong lalayon ko kelipat lalayon ko kelibat ye kaya kerono Allah apagurad-urad ka no korela na gusto maapo Allah tidak batil. Kaya guna ang tanudan apapun manginit tanu sarila si Allah. Tidak batil. Guna. Ayam mana? Ikadua. Ayam mana ini na usel sa diyan kaya kapamang ni sarila maaf nasi ko ori penuh Allah. Kung dulu na niran ako lagi dia na ori penuh Allah. Launa. Sekatan mana mga manusia, sekatan dunia akan gambaran. Nakagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ako niwa kaya magulas kanu sa dalawa oras. Kung ganyan, asaan na pira oras. Dapat yun. Kung nanin o sibakan na kasi kanu. Kaya makaliligid na kita nag-uwi mali. Dapat yun. Ay kadua kapangani sa maaf rela nagyong kutua ori penuh Allah kundulu na nila na usul lagi dia na ori penuh Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tina al muslimu hakul muslimi ala al muslimi sitta. Kuna kan bunede. Kanino para puro ngadu lagi ayat. Dapat
So Muslim na ayak kabnarian siko lagi din ang Muslim nanam. Hakul muslimi ala muslimi sita. Ayak kuna riya kabnar o Muslim ko lagi din ang Muslim naging kaya no. Dapat itu yung pintaruro nila. Iba tanong dito pa. Paganayo. Ida laqitahu fasallimu alaihi. Igira atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aminin bertemuan dia berlakian suaya manini na lagi dia bagerinyan ang Muslim na yung kutu assalamu dapat dia maka benar kan assalamu ka sipo pagarin ang Muslim. Ada kata Rasulullah fi makna hadis. Dikira pernah dia akan bertemu seluruh Muslim. Asal masiran nama kamu misiran. Ada penamakan belag alimairan narini asiran Allah. Ini mari kita masuk pada yang dapat ya apa itu. Igirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam aminin bertemuaka mia berlaka supagaring ka Muslim na diyang kutuwa ka sa lamang kaon sa lamang kaas kanya dapat ito kailangan tidak dimahal labos ka ng mga bay hindi makakukala niya sa puso dapat ito kaya masakalari asal naman dapat na mata nga sa lao ko dito siguro mata nga sa kanang niya sa pwede na kawaw pwede na niya balakan rupan ng mga Muslim siya na makasira na iba sa kuwalo wera ang piyakan dito sa lao yang kana na kabenar na pipikira umanisar kita makes katanan sa rumah na mori basta kabenar ka o pagaring ka Muslim na iba kakes katanan ka sa rumah na mori Manong ako nabigyan. Okay, then mga disari na wala. Okay, so pagnar o umani sa siku pagrinyan ng Muslim lagi na uri penwala. Di na ikrida wala tangan sa di makapugay arina. So pagnar ikaw na siku pagnar. May kita ako. Jika di mamang disari na siku wala minta tambah kadang anak. Mada kena tingkap benar, saya tidak tahu benar aku poyo nak anakmu. Tadi kira ni mungkin cuma ngakak benar ini. Tadi kali mama ni cari nak Allah, sebelumnya ni waktu Allah, ini perintah ya kaku ini, nak ubah dulu nanti 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 perintah Allah. Pada ni mana nak gitu? Dia dengan paguna na ibu tayo tahu. Agian kaya kasahid jalanan si Allah, kasulangan artimu Rasulullah. O mga dusa niya na padaw iperida Allah inalay inuntam mo sulidan. Kaya niya kasali buka mata. Matay mo ako. Pira-pira kaya mga tawa latapi nakakiran, dadadas sa nakakiran, agin kaya kaunariran, kaya mana na piyapas kakiran. Ginan. Ugas mundulu na rin magusuhan lang, ipanitayar ka, ugas sakitan mo. Dapat yun, iman po mga gubay ko na siya ko gama. Uya-uya bitanupan, ubaadan ama, itatapok ka, pag-umaan ka, pag-unasan ka, ay maanay ni na malilip, kabunar, siko pagaling ka Muslim, na pakandudan ka, kamatang wal nakadikad na ng irinawal ka. Dapat yun. Malutan mo hindi bagis tayo. Aging kaya kau yang kita no kagi ayah apas kan na sulitan ko surga. Wah, ilang mga pagay. Laburo sekarang mga pagay siko betan ko ay magdidinakal bedalo lupa. Suat na dari lupa yan. Pira-pira ika benar ka ika rumang ka adang kau bukan. Tapi dia ko pag-isa na PPR na ang mga bubayan sa kanya. Laki ako niyo. Dia ka na nakatungkir sa mga.
Niya kadadaanan akap na isa na dusa ni manansi kung mga lulupay. Mata ni. Ayaw pa lang ito na mga dipiri-kiri ko ba na kapnar o dulun-dulun ng tanong. Ba't tanong ay pangatatawigin? Ngayon, di inalim ko ba kapagatin niyo, kapagder pa iyo, sa iyo kaya kalilimod ka ang tanong kasabuti, ang tanong di mingguladan, ag yun kaya yung manay ni na agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Di buwa po nga, nakadilipin karumang kaparupan, ayaw nga ng mga bubay kulay na di pa to, huwag kasusubi sa turog sumama. Di pa to. Apa yang tak bisita, nah di pato, ubah kasugoi sa suruh sudah lupa amama. Sekitar nena, upo na pia kuno bisita na kia ada kelakasi harum mangkabi yang ke masa sabar. Adun pernah peketun saging kaya mga bayi, kenapa sekanu mata-matanya ka ada pernah makadun kesikaruman yan, pia mamunduran yan, sedima pia amang akateru, apia mamudika dinagin ko tawida kangkiran, ay mga nang beta-beta di adun sabab saging ko to, ama ada ubay, agin ko tak abida nga tau siko, dulunan mga kabna to pitingisa, ginan mga buhay. Ay mana. Magandang maging kaya kapan sa rila na maaf si ulan kita. Pada tanong di pagkataruto, pada tanong yang mana ini na mga lulubay ipuso, ayaw pato terkikano ang mga bayi, ayaw mana ini na makapangni kanu sa rila, maaf si mga derlubayo, pada tanong na yang mana na pagkalandang si ko kalibat na uso kalibat. Di tanong yang mana ini nakuha ng maratabat, ay pagkatuon ko maranang, ino di makapunang ni sa mga perila si ko yang mana ini nalulupayan, sabab sa ginkuta mamadanian, ubaya ay dayaw kinalulupayan, na miyang alin ko ba nun, isaw na ba makarundan suwang sa niyan, karutupan ng karibat, si ukapulibiyar ukapudaran. Iba't kagitin na pala tanong maranaw, hindi ura kalukot. Kamatang kuwan na kaisa din rekaruang mga boya din kapakapun ni Sabida. Si ko yung mga ini na derulupayan, si ko mga lukos yan, si ko mga pagawin yan, nakagiya pipikir niyan, o bakiran makadin penong isaw na baya maturu na siya kini na miya kada panas, si saging kaya pangminian sa maap na kulila, saging kaya derulupayan. Ginan mga buhay ko. Ay mga ini, ada kan ya apa bulan-bulan luar lah si kurina na inusaikan kapan ni sama na kurina dapat itu ay mana mga bubay ko dahil niya kaysa ko na suali ako si Fatima so Fatima na ikaritan ko Rasulullah so ali nagdengdeminsan ko Rasulullah amia kamu ko Rasulullah derdupa ko Fatima di sirang di Syria. Ano ba marataman si Pasindi ko karuman? Ano sana kita lupa na kira pa na tiga mili Syria. Kabaya kapag mana pada yang serius. Kita ini ada kebutuhan. Dapat itu. Kira mo sih kami sa akin na kami marunya wata. Ada apa kasih mana mereka sekali. Dia ngabubuikan. Dapat. Kailangan mo na jungkutan na pagkudin sa jungkutan dulu na nimo. Adi ikapamur, adi yung kuto, abuya, o isa si Upetin. Kali kami kamakatutulakan na supurakan mo sa mga tigre, hindi ka takatano atap. Di naman tapon mo sila sa tigrewa. Ayaw mana, kami ay sa unan sila ni Celia. Abuso Fatima, abuso Ali. Dia ubah kaya dirau ko Fatima. Di nenot tigil lagi ada kita tigil dua bakal naiknya. Rupaan amiarata aginawa kuali. Giraman asubay na adi. Amiat kerugian ardati. Ruditay kerubay ang mama. Na apiadita na betul sabab kerubay tahun anu pun tahun.
na iba. Ada di depan ini lagi utang. Mi alin sebentar ko ali. Lagi tumira tadi ini. So kaya sifati runo Fatima. Kanyang mutagiran kasedia kasendig mapipia ginawairan na dagi dugo mi alin sabab kanyang mutaadun amin sura o Fatima ada maswat so pamamakingan ko ali. Kami ang mga nirong sarila. Suwaya manini na Fatima. Di dinapatiro suali sabab sa iyong kutuwa rata ginawa. Mga manusia tanong malibut ko rata ginawa niya. Nakagid na rin pasigat sa Fatima akap pemangnin yang sarila ku ali adurudubayan damati niya kauma. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya suali nawaraan niyan betalin ada yun akap pemisikan yan ko mga apo yan. So Rasulullah niya katayatayan sa mga na mga watayan ng apo yan. Ada yung kira na kagi umaylay niyan sa Fatima apa sigad na kaya dinilan yan suwali alagi dumarurun dumailing dito ko ba sa amurana lagu di mapipiatan to ginawa niyan hindi siya niyan sa Fatima. Hey Fatima inu ka na natigin na hey kakasyakan Habibullah Rasulullah Subhanallah di kami disedia di kami disendiri usuali anak ya ribatan si ukatirwakan ini gerata aginawanian na putumangnya kurun sarila na daging lupas adida wa manini na lupa akan aswani ti Rasulullah. Hei Fatima, na pamangani ka sarila kiderudupa ka, kataman sa di ka rilaan uderudupa ka aswali na di ka ng rilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inan mga bubay ko, kaya patut berkitan, makapamangani ka sarila, si mga derudupa yun. Dini upaman na pakidukun mundu'y makipungsi seging kaya iblis kaibet sa kapurwala kaya nakabaya o iblis nakabalambalan niyan kagandawalayan niyan kagiyang kaya mana ini nakabasulid tanusi ko suruga. Dapat yun? Di ka nung makipamundu'y di ka nung makipamusi ko iblis kasababan sa kagagtanong ko lalan ko Allah. Kaisa niya balamban mga bubay kulay agim kay adita no kipang kulalanan sagim kaya mana naswaswa kalak si Allah apo na sagim kaya beli dahil man mga bubay ko si Allah dapat yun manglitan sa rida o sa kanwa mga beso na narupa yan nun sukman sutumadara na alin na yung pamainin na naman pumimikiran o buto din makan dito lupa na patutrahan na mas patutrahan lupa kagi upama na ayat itu atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapiar kanu si Allah na sadin sa mapiar kanu ikan dito lupa ayat patutrahan may dahil mga dito lupa yun ay mana ini nama pihak kanung bukan lupa. Anto na pumani miya ulo ay mana ini na kapulok siku kabenar labu sekitar no. Ay mana ini na sakanu na palya kanu din. Kepakai penasama ini na adnari. Kapapantagan asisya cuma adopsian. Anto na atin mga di ikaw benar ka o mga dokos ka mapapantagan na iman po na bibig siya. Anto na ikaw nariran na ka. O, agi pag-usay ka rin, naging nakapamangan ni sarita. Nalimor ka wala, iman to na na pagkatanwa na ka, pagkatawag ka, mapupunan na naluwan ka, ay ina nagwama, inusak na da, amakan da, inakan. Iman tu na din na ketaluan na kena ama, da ketaluan na kena ina ayam ini, na
kami pengaling gegawakan iman tu na ayah buah madadam gegawa pengkiran naging kaya dia kenikapan nado asik wallah kapun budo pakan ku Allah dia kenika perundan-rundan ku Allah wana degan kata rukuki nama pansiran ku Allah subhanahu wa ta'ala iman tu na kapapantagan sa iman tu sisya sumanga usta andeng kasiran pakadederangan ando mata tabu sumanga uska ayah iman tu aku makalili derila ya kuni ubadun apa kesugat kawar ando na iyo benar igil ama ukit na kesimpukan suriba dapatin madaka la maneni na biyedunin su inayan amin bawata inapodai kautus wako kamar sa kabupunang gwiti si kumanga wataka na piyaki sa kudung kasaging kaya ina-akia lubay sa mga ayam kita bagaimana nakapupasyo sa gingga makalukuan at kalagusi lupa ka na umang ka na keritan na itadin ka umang ina ka biyeduin ka kaya manay ninatuilit si ina ka biyeduin ka malakuin ka mata-matan ko Allah kamasang penanganan kau sa hadapan ko Allah kaya patut kung mga lukos tanong na mapakatay tansiran. Mapakilay tanukilan, kagyasiran na miakarsiran si kuya manini nakapananabuhi si ko kawyawigiran adangwan taman na miakalubaykiran na isalutan sa mga lukos tanong. Sa pakandaan sugagaw na usukap pangalim mo ay pangalim ko ang sukat pero ang minapiyat si kuya manini nakatero si kumano. Apa mga salita? Kukusay na ba? Iman to nakmasa, iman to asisi siya maaka. Magana kaya lokos yan, tunga na yung miya lugat, si kuya manini nakapupululuga po kawiyagan, da amar sa alungan, da amar sa orang, da amar tiya alungan, susunungan niyan, pantarubo, sa di kado na mawiyagan si o kawiyagir, makambabagan, akalilintan ang pagkakas. Debati. Iman to. Jisya sinapa. Inungkal isip kudu mga wata. Ayah patut karkanan mandapin mo masuk ang bubota. Bubota akan sa kabenar. Baru ngaman gede-gede si sinapa. Kaki tiga sa kong zamannya. Mawita ka. Ay gede ako. Baru ngaman gede sa giyong kutua pagod na kadumi pasun na giyong kutua pamanahay na. Biasa barang aginawan yan, miakar ko kabubaluin yan abai. Mia putol sula na kaunian, mia sabarang supanaan taman yan, pangilele niyan, lagi kubur kisar mo aging kaya kabaru. Dabatin. Sumapiyay ka kanabay na mia baru suka kanian, lagi tudin yan ketang supanganangkan sabab kusadyan kutatian pasunatin kutulahay. Ini karibit kalian sa miya kapito ulan, miya kawalo ulan. Miya gedem kay matulin buwan karamang. Ay tamana kalau tidak mangka saging kutua kasakikat tanto aging kutua kamperumitan karumpi kita si kuya mangini na peraulan akauling ka saging kutay karitan ka. Mana panungiran. Siapa sinata? Inunggal ipakapati sina kakapa kaya iman tu naginatang kanya mapita na maklini na nanay penduduk bisa yung kutua kubur na rin na ketaluan kahina na kumikuray. Iman tu na siya sina dapat